Өфілі тұрмыш қауіпсіздігі негіздері дәрісі оқытушыларының һөнәри ярышы өтті. Республиканың 10 районынан йыйылған тәжірибәлі белгістер мәртәбәлі конкурстың финал этабында көз сынашты. Қағидаға ярашлы бәйгелі теоретик һәм практик һынаулар урын алды. Оқытушылар үдара вақытқа бәләгә тарусыларға тәүге ярдам ысулдарын күрһәтте. Шулай сценарий буенча янгын сыккан объекттан балаларды эвакуациялау, юл фәҗигъәһендә пассажирларды коткару менән бәйле һынаулар оештырылды. Балаларга өйрәтәбез менә шушы чрезвычайный ситуациялар вакытында үзләре тотырга, ярдәм күрсәтергә, беренче медик ярдәм күрсәтергә. Ул бик кирәк предмет. Райондарда, калаларда үткән ярыштарның еңүчеләре, улар үзләренең исендә зур персонал, укытучылар һәм улар балаларды хәвефсез тәрбияләү исендә күп эшләр эшләгәннәр.